mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. A tshi kha ḓivha madekwana a vhuḓi kha Belran News, hu tevhela News Weekly Court Reports na mpho Felicia Mudau. Hafha vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o tou ṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina, Makhado, Collins Chavhane khathihi na Thulamela, hune kha ri thoma ngo lavhelesa mulandu muhulwane vhukuma one u khou ita ṱhodza mafhungo. Ndi mulandu wa muhumbulelo wa tshifumakadzini wa miṅwaha ya 24 ane o ḓiwanadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Musina vhegeni yo fhiraho. Uyu muhumbulelwa u khou pfala upfi o tshipa mutukana muṱuku ane avha na miṅwaha ya 13. Muhumbulelwa ane hanga ḓo boliwa nga madzina u khou pfala upfi o tshipa mutukana uyo nga tshifhinga tshine u khou anganyelwa u vha awara ya vhuraru nga masiari kha zwiṅwe zwa zwifhaṱo zwa kereke ngei vhuponi ha Musina. U khou dovha hafhu u pfala upfi muhumbulelwa o founela mupondiwa musi a tshi khou fhira tsini na kreshe hune o mu dzhiela vhukando vhu tatisaho vhukuma nga u tou mu tshipa. Muṅwe wa mudzulapo ndi ane o vhona tshiwo itsho a mbo ḓi founela mapholisa. Zwo ralo mapholisa a ita no swika nga tshifhinga tshenetsho. Zwa zwino muhumbulelo o fariwa nahone ṱhoḓisiso dza mapholisa dzi kha ḓi bvela phanḓa nga tshino tshifhinga. Kha ri fe musi Colonel Malisela Ledwaba vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Information suggests that the suspect called the victim while he was passing next to a crash based at the shelter. Apparently, the victim went to the woman and he found her naked, lying on the ground. She then started touching him inappropriately in sensitive areas and subsequently raped him not far from the dustbin. One of the residents at the shelter who was going to the dustbin witnessed the incident. The caretaker of the shelter was informed about the incident. The police were notified and opened a case of rape. The suspect was subsequently arrested. Ri bvela phanḓa ngo lavhelesa mapholisa tshiṱitshi tsha Thohoyandou fhasi ha tshiṱirikini tsha Vhembe vho dovha hafhu u fara uḽa mufariwa o lindelaho tsengo yawe we a shavha vhuthubiyani ha mapholisa a mathomoni a ino vhege. Hafhanoni ri vha ri tshi khou amba nga muhumbulelwa ane a ḓivhea nga Muluvhu Gomani wa miṅwaha ya 34. U khou pfala upfi o shavha vhuthubiyani ha mapholisa zwi re mulayoni musi e nḓilani ya u livha khothe nga musumbuluwo wa ḽa 25 Ṱhangule 2025. Muhumbulelwa o dovha hafhu u farwa nga Ḽavhuraru ḽa 27 Ṱhangule 2025 ngei vhuponi ha mapholisa Waterval he a vha o hira hone nahone o dzumbama hone. Zwo ralo nga murahu musi mapholisa vho wana mafhungo e vha tevhela nga vhuronwane vhukuma vha tshi khou ita mushumo wavhuḓi ngo fara uyo muhumbulelwa. Zwa zwino muhumbulelwa o dovha hafhu ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou nga Ḽavhuṱanu ḽa 28 Ṱhangule 2025 hune afhanoni o vha tshi khou sedzana na milandu ya u shavha vhuthubiyani vhu re mulayoni khathihi na u tswa na dovha hafhu vha na tshihali tshi siho mulayoni. Zwa zwino ri tshi amba nga ṱhoḓiso dza mapholisa ndi dzine nga tshino tshifhinga dzi kha ḓi bvela phanḓa. Ri khunyeledza News Weekly Court Reports nga u lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa wa munna ane avha na miṅwaha ya 20 ane khou livhana na mulandu wa u vhulaha mutshudeni wa Yunivesithi ya Venḓa ane avha na miṅwaha ya 20 ane u khou lavhelelwa u ḓivhonadza phanḓa khothe nga musumbuluwo wa ino vhege ngei khothe ṱhukhu ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou. Zwo ralo mivhigo i khou sumbedza uri nga Ḽavhuṱanu ḽa 29 Ṱhangule 2025 mapholisa a tshiṱitshi tsha Thohoyandou vho wana muvhigo u bva vhudzuloni ha matshudeni ha khamphasi uri hu na tshiwo tsho teaho tsha musi muṱhannga a tshi vhulaya mufumakadzi wa miṅwaha ya 20 hune mapholisa na zwezwo o swika hafho he zwa itea hone rumuni ya uyo musidzana hune vha tshi swika vho wana musidzana uyo o eḓela kha tivha ḽa malofha. Zwo ralo vha tshumelo ya shishi vho vhidziwa na zwezwo zwe vha thoma u ṱhaṱhuvha uyo wa mupondiwa hune
vha tshi fhedza vho sumbedza zwori a hu tshena tsha muthu. Zwo ralo maṅwe mafhungo ndi a uri muhumbulelwa o lingedza u shavha u fariwa nga u fhufha nga fastere u bva kha ṱhanga ya vhuraru nahone u huvhala zwa zwino muhumbulelo uyo zwi khou sumbedza a fhasi ha ndango ya madokotela. U pfa zwinzhi kha ri pfe musi muambeli wa mapholisa fhano vunḓu ḽa Limpopo vho Colonel Maliselele Dwaba vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. The preliminary police report revealed that the suspect and his girlfriend had a heated argument which resulted in a fight. Both the suspect and the deceased were alleged to be students of University of Venda. Further information suggests that the suspect tried to evade arrest by jumping through the window from the third floor and sustained some injuries. The suspect is now at the medical facility receiving treatment under police guard. Ndi hono u guma ha News Weekly Quarter Reports kha ri dovhe hafhu ri ṱangana tshifhingani tshi ḓaho wa ri lwa miṅwaha i fhiraho sumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Valrand Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Valrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.